Praise the Lord, kakabsat, madaydayaw iti apo. Kat ado dagiti mawat iti apo iti bigat. Heaven rejoices. Amen. And we rejoice. God gets the glory, we get the joy. Amen. Kat itang malem kakabsat, at dati manan nga mga daydayaw ti apo. God wants to hear us sing not only in good times, but even in bad times. Amen. Not only in the mountain, but also in the valleys. Yes. We will continue to sing praises unto our God. Okay? So we will be singing songs. Our first song, New Grace. Our second song, Jesus Hold My Hand. And our last song, Jesus and Me. Okay? Amen. Let's sing that song, New Grace. Tumayo tayong lahat as we sing. First na. All of grace is my story all the way from earth to glory. Since by grace He lifted me from sin and woe. Living grace He has extended, as on Him my heart depended, and He'll give you grace when it's my time to go. Grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from its bountiful store. Grace to cross the river, and grace to face forever. But there'll be new grace I've not needed before. Second now, there's been grace for every mile. There's been grace for every trial. There's been grace sufficient from His vast supply. Grace to make my heart more tender, grace to love and pray for sinners, and there'll be new grace when it's my time to die. Grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from its bountiful store. Grace to cross the river, and grace to face forever. But there'll be new grace I've not needed before. Amen. What a blessing. Well, adu ka kabsat, dagiti kasapulan tayo, ngem adu di parabor iti apo. We need God's grace for our race, no matter what is the pace. Amen. Jesus, hold my hand. Key of F yata yan. Okay? First na. As I travel through this pilgrim, and there is a friend who walks with me, leads me safely through the sinking sand. It is the Christ of Calvary. This will be my prayer, dear Lord, each day to help me do the best I can. For I need Thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. Come on! Jesus, hold my hand. I need Thee every hour. Through this pilgrim land, protect me by Thy power. Hear my feeble plea. Oh Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I hope to meet You there. Blessed Jesus, hold my hand. Second,
blessing. Kakabsat, we can still sing for the Lord. Amen? Next song, Jesus and Me. Kada kayo kakabsat, especially kadigiti frontliner, marik na yu kuma iti panangkibin ti Apo kada kayo, ti presensya ti Apo kada kayo, nga mang pabaro ti inaldaw nga pigsayo kakabsat, nga mapanagubran, nga digiti biyagyo, kat numampay or your lives or on the line, but God will give you strength day by day. Sing that song, anat kinedon? Key of C, Jesus and Me. Okay? Ready? I travel alone on this lonesome way. My burdens were heavy, and dark was my day. I looked for a friend, not knowing that he had all of that time been looking for me. Now it is Jesus and me for each tomorrow, for every heartache and every sorrow. I know that I can depend upon my newfound friend, and so till the end, it's Jesus and me. Amen. Wow, the road may be long. Haba-haba pang biyahe kung hindi pa darating ang Panginoon. Pero kasama natin ang Panginoon. Amen? Can we go higher? Taas natin ito sa D. Lagay natin sa D. Okay? Second verse. The road may be long to heaven's pearly gate. I know that it's narrow. I know that it's straight. But Jesus is there. Amen. Through eternity, we'll travel along. Just Jesus and me. Now it is Jesus and me for each tomorrow, for every heartache and every sorrow. I know that I can depend upon my newfound friend, and so till the end, it's Jesus and me. So till the end, and so till the end, it's Jesus and me. What a wonderful song, amen? May last verse pa pala to. Ha? Forever I'll sing of His great love to me. Okay? Sing the last verse. Forever I'll sing of His great love to me. Forever I tell it on land and on sea. I'll stay by His side, contented I'll be for all of my life. It's Jesus and me. Now it is Jesus and me for each tomorrow, for every heartache and every sorrow. I know that I can depend upon my newfound friend, and so till the end, it's Jesus and me. Praise God. Amen. What a wonderful song. Amen. Alam tayo, digiti Biblia tayo kakabsat. Lukibon tayo, Psalms 23. Ayan, the shepherd's son. Amen.
Psalms 23. Ket basay kakabsat iti Ilocano, isurot yu dagiti panagkita yo, okay? Psalms 23. The Bible says, ti Apo, isu ti pastor ko, awan to ti pagkuranak. Ipaiddanak kadagiti nalasbang apagaraban, idalanak ti sibay dagiti natalna nga dandanom. Pabarwen na daytoy kararwak, iturong na kadagiti dandana ti kinalinteg, agapu itinagan na. When uray magnaak iti ginget ti sipnget ni patay, diak to agbuteng iti dakes, tasi kukuyog kakanyak. Ti baras mo ken sarukod mo, mamakired da kanyak. Isaganam ti panganan iti sangok, iti imatang dagiti kabusor ko. Pinulutam ti ulok iti lana. Ti malukong ko aglip-lipyas. Kinagpaysuna da kinaimbag ken kinamanang nga asi. Sumurot danto kanyak dagop dagiti al-aldaw ti panagbiag ko. Kedagtaengak to ti balay ti Apo nga agnanayon. Praise the Lord. Dayta kakabsat ti klamaran tayo iti biag tayo nga kasanak iti Apo. So, welcome manen kakabsat, datayo amin nga sangapada, agkararag tayo, Lord, thank you so much. Kat what a blessing nga makapagpe-fellowship kami manen Apo, itang agundaway. Kuam ti gloria kan pa nakaidayaw, in Jesus' name, Amen. Balin yun kakabsat, iti tumugaw, medyo atidog tayo pa nagtakder tayo, ayan. But praise God. We'd like to welcome and acknowledge everyone ngayong hapon, mga kapatid. Amok nga da kayo manan dita sango dagiti cellphone yo, laptop yo, TV yo kakabsat. Tapnon ti kasta ket makipagdanggay kada ito'y gimong tayo itanga manen. Ket blessing latta kakabsat dito'y live stream tayo. Ayan. No man pa'y kastoy ti sitwasyon. Ket adu dagiti masave. Ayan. Kakabsat ket amok nga nakaragragsak tayo ng runa kadagay nga kakabsat nga dainawis na. Wano pinakaamuan na ngagdingeg. Kat digidye nga inawis yo imawat ti Apo kakabsat. Heaven rejoices. Amen. Praise God for that. So kada kayo manen, kakabsat HBBC Lawag, naimbag, ngal daw tayo kakabsat. HBBC Bacara, HBBC Pasukin, Claveria, ken kastamo dita Hawaii, pakairamanen dagiti amin nga HBBCians all around the Philippines and all around the world. Amen. Kat na-enjoy deti panagkankanta tayo nga para ti Apo, kat itultuloy tayo kakabsat iti agkikinararag iti tunggal maysa. Kat sakbay nga rod kakabsat ti panakaikasaba iti devotion tayo wenno mensahe ti Apo itatanga malem. We'll sing that song. Until then, amen, we'll keep on singing. Amen? On the first, my heart can sing when I pause to remember. A heartache here is but a stepping stone along a trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home. Amen. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city
world, many people are hurting. Many people are fainting. Many Christians are backsliding. Mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Let's just keep on going on. Amen? Ready? This weary world, with all its toil and struggle, may take its toll of misery and strife. The soul of man is like a waiting falcon. When it's released, it's destined for the skies. Amen. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day God calls me home. Amen. Praise God. Are you ready for God's word? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dawati katubak dir tayo amin kakabsat, intay di pa nagkararag, kat kidem tayo nga rod.
Naindaklan nga Diyos, kasapulan mi, una iti panulong mo itang agundaway, parabor mo apo, tapnon ti panakay panayag iti saong mangted manen apo Diyos ti panakaidalan, panakaiturong, dagiti bibiyag mi nga kasanak mo, nang runa apo Diyos iti pamati mi. Lord, thank you so much that we have your word available to us today because we really need this now, Lord God. People have many questions, people are hurting and fainting, and Lord, kasapulan mi apo, dagiti sasaom nga mangpapigsa kada kami apo Diyos. Tulungam ti adipen mo, kanak tinay langitan nga sirib, kamot ti panakaawat itong galmaysa, tapnon di kasta apo may aplikar mi, dating nga mensahe, iti panagbiag mi apo Diyos. Help us now, in Christ's name we pray. Amen and amen. Blessed by the empty tomb. Deta kakabsat, ti paulo ti mensahe ta itatang malem. Blessed by the empty tomb. Nga datayo kat maibilang nga nagasat, kan nabendisyonan, apay kakabsat, tagapo tani Apo Jesus kat nagungar. Which means, nga digito'y blessings tayo nga kasanak iti Apo, wano ibilang tayo, nga blessing tayo, kakabsat, ket gapo ta nagungar ni Apo Jesus. At damay sa nga saludsod, ket ay nabasak dating nga message one time, ngayon preach ti may nga pastor, kat kunana, what if there was no Easter? Kunana, kat kasano nga ruden no hanga nagungar ni Apo Jesus? Kunana kakabsat, what if Jesus Christ did not rise from the dead? Ket dito 1 Corinthians 15, iso ti teksto kakabsat nga binasa na, kat kunana nga kasta, if Christ had not risen from the dead, verse number 12, ito verse number 14, kunana, ket no ni Kristo, saan ang napagungar, nga rod inkas kasabami, tingkas kasabami, ket awan kapapayan na, ket ti pamati awan met ti kapapayan na. When, ket rumswa kami anaulbud nga saksi ti Diyos, agsipo ta sinaksyan mi ti may papan iti Diyos, a pinagungar na ni Kristo. Isu asaan na pinagungar, no kasta dagiti natay, saan da nga nagungar. So if Christ had not risen, no ni Apo Jesus, ket saan nga nagungar kakabsat? First of all, our preaching would be profitless. Kahit nga sa when, deti panangas kasabata yung kakabsat, awan maganganab tayo, ken awam met ti maganganab, dagiti agdingdingeg kada tayo. Useless amin kakabsat. Secondly, our faith would be foolish. Paibilang nga daytoy pamati tayo iti Apo. Daytoy conviction tayo kakabsat. Kini Apo Jesucristo ket maibilang nga maysa nga kinamaag. Kakabsat, puno kwante ko na digiti unsaved, ngagbagtit tayo. Because our faith, kakabsat, is based on a person who has lied. Hanmet nga nagungar ni Apo Jesus. Thirdly, the disciples are deceivers. Dagiti disipulo nga simurot ken kuana kakabsat, nga mangipadpaduyakyak, mangibagbaga, false witnesses, di kad maibilang da kakabsat, nga kusit, when numanglukluko laeng. Kakabsat, namuna ta, uso itatati fake news, uso itatati scam, ket kakabsat, no hanga nagungar ni Apo Jesus, maibilang nga deti pamati tayo kakabsat, maysa nga scam. You know? Number 4, sin would be sovereign. Kaya't nga sa when, nga iti basol kakabsat, at dapelang tigita na kada tayo. Ana tigita ti basol, dayjay consequence na, iso dayjay panakaukom, ken panakadosa. So no hanga nagungar ni Apo Jesus, kakabsat, dayti basol, kakabsat kada tayo, ket adapelang itigita na. Number 5, death has dominion. Ti patay, kakabsat, ket adapelang agari kada tayo. Okay? Hala nga di physical death, no di kat di second death, nga kuna na di Revelations 21:8. So di di panakaitapwak, di danaw nga sumsumgad ti apoy kan asopre. Di kat isupelang tit mangituray kanya tayo. And number 6, kuna na if Christ hath not risen, the future is fearful. Hanti mabaling nga sangwen, iti masangwanan kakabsat, nga napnuan ti inanama, because Christ hath not risen. But praise the Lord, ni Apo Jesus nga pinati tayo kakabsat,
ket nagungar isuna, the tomb is empty today. And because of that, instead nga datayo maibilang nga deceivers, imbes nga datayo maibilang nga scam, imbes nga maibilang nga datayo ket hopeless, datayo kakabsat ket blessed. Amen? We are truly blessed. Ket tiday nga malem kakabsat, adda iti talo nga blessings nga kayat ko nga i-share kada kayo, kakabsat, nga daytoy iti nakaibangunan na ket dayjay panagungar ni Apo Jesucristo. Alam nyo ngayong panahon, uso yung tinatawag na hugot. Nga digito'y hugot kakabsat, ket gaputi pa naka-relate ka digito'y nga sentiments. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ay ganito. Nga digito'y nga sentiments tayo nga kas anak ti Apo. Digito'y nga pamati tayo. Digito'y nga pagtaktak deran tayo. Ken panginanamaan tayo. Kakabsat, tinakaibangunan na the resurrection of Jesus. Nganuhang nga nagungar ni Apo Jesucristo kakabsat, awang maganganap tayo, digito'y obraan tayo. So what are the three things, kakabsat, nga sentiment tayo nga kas anak iti Apo, nga naibuangay, kadeto'y panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. Dito nga talo kakabsat, umuna, may panggap ti justification, may ikadwa, sanctification. May ikatlo, glorification. Dito umuna, I will deal with our eternal status. Dito yung eternal status, biag itakan kalpasan daytoy. Dito may ikadwa, present status diag dama. And then, dito may ikatlo, future status. So, anat eternal status tayo, ana ti present nga status tayo, ken ana iti future nga status tayo. Nga amin digito'y kakabsat, adda kada tayo, ket tengtenglen tayo, gaputan ni Apo Jesus ket nagungar. Number one, first of all, the proof of our justification. Amuyo kadi kakabsat, nga di panagungar ni Jesus, isuday jay iti prueba, nga datayo kakabsat, ket na-justify. Anat kahit na nga sa unti justify. No justify kakabsat, napalinteg. Naibilang tayo nga nalinteg. Now, look at this mga kapatid. While it is true, nga tinature tayo, haan nga nalinteg. As it is written, the Bible says, there is none righteous, no not one. Correct? I am not righteous, you are not righteous. That is our nature. Dayta kakabsat, tinakayanakan tayo, nga kababalin. Ngem gaputa inawat tayo ni Apo Jesus kakabsat, ti imatang ni Apo Diyos, ti status tayo ita. Status haan nga nature. Nature, unrighteous. Ti status tayo na ibilang analinteg. Wow! Kasano ko makakabsat? Nga ti arig na kat sumrek tayo di langit, kat hana makastrek di langit ti managbasol, ngem apay nga makastrek tayo di langit, idinto nga managbasol tayo. Why? Because it is true. Our nature, we are sinners. Ngem inawat tayo kakabsat, iti may nga sagot, iso daytoy sagot ti panakapalinteg. Nga nang baliw ti estado tayo. Iso nga ti imatang ni Apo Diyos, ti makita na kanya tayo kakabsat, haan nga di nature tayo. Tano ti makita ti Diyos, kat di nature tayo, talaga nga maukom tayo. Ngem ti makita ti Diyos kada tayo, ni Jesus nga inawat tayo. Nga iso inkawus na kada tayo di kinalinteg na. So kaputa inawat tayo ni Kristo, day ti status tayo, so as God looks at us, He does not look at us as sinners. He looks at us as His sons. Ti panangkita na kada tayo, haan nga sinners, no di ket son, anak. Haan nga sinner, no di ket saint, may nga santo. Can you imagine that? Anak na tayo ti Diyos, saints tayo, han nga gaputa, day naramid tayo nga nasayaat, ngem gaputa inawat tayo, day ito nga inaramid ni Apo Jesus. Kakabsat, i-connect ko, apay kakabsat nga, day ito resurrection, proof of justification. Ngamin kastoy deta kakabsat. Dito Romans chapter 5 verse 9, din ganyo. Kunana, much more than, being now justified by His blood. So ano kano itinang palintag kada tayo? Day jay dara, by His blood. So, no deti dara kakabsat, ano tuktuko yan na? Definitely, di pa nakatay ni Apo Jesus. It's referring to the death of the Lord Jesus Christ. Blood. So, tinakapalintegan tayo kunana, kat di panakatay ni Apo tayo Kristo. But in Romans chapter 4 verse 25, kunana, who was delivered for our offenses. Naiyawat gapo kadagitoy nga naglabsingan tayo. And was raised for our justification. So makita yung kakabsat.
Di pa nakatay ni Kristo, di dara na kakabsat, isuti nang justify kanya tayo. Nang ibilang kada tayo, nga nalintegen ti imatang iti Diyos. Di pa nagungar na, kat isupay ti nang ibilang kada tayo. So, ti question kat, ano ba talaga kuya? Saan ba dyan? Yung bang pagkamatay ni Kristo ang nagligtas sa atin o yung pagkabuhay niyang muli? Alin ba dito sa dalawa ang talagang nag-justify? The answer, mga kapatid, is both. Because both is in the Bible. But this is the point here. Idinatay ni Kristo, no apay nga na-justify tayo, kasi jay utang tayo, jay obligasyon tayo, jay panakatay na isot ng bayad. Okay? Ngem, uray binayadan ni Jesus, kakabsat, intad na jay biyag na nga pangbayad, nuhaan nga inawat ti Diyos, day jay nga bayad, handel tahan na lata madismiss tayo kaso tayo kakabsat, adalata kaso tayo, at hamot inaccept ti Diyos day bayad. Dat kapilitan, nga tay basol, mabayadan lata. Ngem gapo, ta inaccept ti Diyos day bayad, di kad case dismissed. We are justified. Now, anati pagkunaan tayo nga niya po Diyos inaccept na day bayad, that is the resurrection. So, di pa nagungar ni Jesus Christ, kat iso ti pa nakaipasimudaag nakakapsat, nga di payment, nga impay ni Apo Jesus, kat inacceptan ni Apo Diyos. So that if you have accepted Jesus who died for you and resurrected for you, you are justified. So, meaning to say, the resurrection is the proof of our justification. I'll give you an illustration. Suppose kakapsat, ni Apo Diyos kat nalintag nga judge. May isa kong mga judge, kat adamay sa nga managbasol, nga masapol nga ikaro na jay, naglabsingan nan. Tatan kakabsat, ada simrek, nga isuka nun ti mangisandi. Meaning, lakamon na, jay ukom, nga dapat maited ka dahito nga offender, uno dahito nga nagbasol. So, linakam na nga ro, day jay. Gapo ka dita linakam na kakabsat, dismiss jay kaysan? Hampay. Depende kakabsat, no aksepon ita, dahito'y judge, dahito nga substitutionary act. Nakita yung kakabsat? So, nung inaccept the judge, they jing a payment, di kad mabalin na nga ibaga, case dismissed. Now, listen, datayo di man nagbasol, God is the righteous judge. Ni Jesus din ang aramit ni substitutionary act. Idi binayadan na, that is His death. Ngem di pa nang accept the judge, that is the resurrection. Praise the Lord. So nga ti impact na kadatay, deto itakakabsat, idaidayaw tay ti Apo, hanlaan nga gaputan na tay ni Kristo para kanya tayo, ngem gaputan na gungar. The power of the resurrection. Praise God, kakabsat. So gapuna, nga datayo kakabsat, nga haanan nga managbasol no dikat anak ti Diyos, na ibilangin nga sa santos ni Aputay nga Isu Kristo kakabsat. Masapol nga agdaydayaw tayo, itandudo tayo ti Apo, ipaay tayo ti biyag tayo, nga pagserbi kenkwana. Amen? So the resurrection is the proof of our justification. May ikadwa kakabsat, not only that, but the resurrection is the path of our sanctification. The resurrection is the path of our sanctification. Anak kahit nga sawon dito yung kakabsat, jay muna, may panggap ti panakaisalakan. Dito yung may kadwa, may panggap day jay panagbiag tayo ti agdaman. Jay present life tayo. Now listen, dito'y panakatay ni Apo Jesus, kasi kunan dito yung Romans chapter 6, kakabsat, naikanunong tayo kunana. Naikanunong, anak ka na sawon ti naikanunong, kastoy dito yung kakabsat. Iti ni Apo Jesus na tay, na itabo na gungar, binayadan na jibasol tayo, right? At the moment nga inawat mo ni Apo Jesus, nag-take effect ken kakabsat, dayjay pan nakaisalakan. But listen here, haanlaeng nga dijay panangawat mo kini Apo Jesus, na save ka, no dikat jay panangawat mo kini Kristo, dayjay ebanghelyo, adda napasamak ken ka. Not only that you were saved, but listen, something has died in you, but something has also resurrected in you. Which means nga, kasla dayjay death, burial, and resurrection ni Jesus Christ idi, kadayjay moment nga inawat mo ni Kristo kakabsat, kasla kasjay mo tinapasamag ken ka. Han nga literal nga nailansa ka, han nga literal kakabsat nga naitabon ka, hambat nga literal nga nagungar ka, but something in you has died, something in you is already buried, and you must count it, ibilang mo nga dapat natay kan dijay, nga naitabon kan ka dijay,
nga nalpaskan ka dayjay, ket ibilang mumut-itan nga nagungar ka. Iso di ko na Romans chapter 6 kakabsat, to walk in the newness of life. Magna iti baro nga panagbiag. Nakita yung kakabsat? So, let me just read to you, Dati Romans chapter 6. Ket kuna na ditoy. Verse number 4, verse number 5. Tano, na ikanunong tayo, kenkwana ti kaasping ti ipapatay na. Ibilang tayo dayjay. Mairanod tayo tumet kenkwana ti kaasping ti panagungar na. Nakita yung kakabsat? Verse number 4. Tapno kas ti panagungar ni Kristo kadagiti natay, gaputi dayag ti Ama, kas tamet amagnatayo kuma iti baro a panagbiag. Nakita yo? So no kasano nga natay ni Kristo, no inawat mo ni Apo Jesus, hala nga nasave ka, ngam iti biag mo ita, meron na ring namatay. Ada ibilang mo nga natay ken ka. Kat gaputa inawat mo ni Kristo nga nagungar nga paragan ka, at damot ti ibilang mo nga nagungar king ka. Anat ipaspasi mo daag na deto itakakapsat. It talks about our life. It talks about our walk. It talks about DJ panagbiag mo itan. It's called sanctification. Baro nga kasasaad, baro kakapsat nga wagas ti panagbiag. Kat amuyo kakapsat, ti kayat na nga sawon detoy, ayan, nga DJ 2 Corinthians 5:17. Please look at this verse. If any man be in Christ, he is a new creature. Baro aparswa. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nakita yo? Deti bagbaga na nga old things, jay daan, iso jay dati nga biag mo. Jay dati nga sika. Jay dati nga pananaw mo, dati nga agenda, dati nga plano, dati nga pagayatam. All things are passed away. Dayta ti ibagbaga na ti Biblia nga ibilang mo kakabsat nga natayen. Hala ang DJ dati nga ugalim, di kinasiyasin nom, nga di kito'y kakabsat, kat isuda iti mang tedking ka iti panakaleddaan, like pride, kanda dumapay, bitterness, wrath, anger, all of these things, kung ti Bible, ibilang mo nga natay. Okay? Kat ana ita kakabsat, magnakan iti baro nga panagbiag. Deti resurrected life mo, deti di makuna nga new life. All things are passed away. Behold, all things are become new. No dati ti biag mo, agsugsugal ka, mamarteg ka, sigsigarilyo ka, adot bisyom, kanda dumapay nga na inlubungan na banbanag, if you have accepted Christ, not only you are justified, but God is telling you, count yourself dead. Ibilang mo nga deti old life mo, dead-detan. Kat ibilang mo ita nga daytoy, detuyen iti baro nga biyag mo. This is your new life. Nakita yung kakabsat? Okay, kang kay ti duwang example. Umuna kakabsat, di kiti anak kung natin don't do this, don't do that. Di ba? No, day gaman nagat, don't hold that. No, da pa nagat, don't go there. Ano, da tao nga kadwa nagat, don't go with them. No, di iba ka nagat, don't say that. No, da don't sing that. So parang inisip niya, puro don't. Hindi ko na dapat gawin. Ang tanong, anong dapat kong gawin? So itong gospel, mga kapatid, na tinanggap natin, bukod na niligtas tayo, binago pa yung buhay natin. Na inalis na sa atin yung kaisipan tungkol sa mga don't. Big sabihin, ito yung nagtuturo sa atin na yan yung lumang buhay mo. Huwag mo nang gagawin yan. Ito na ngayon ang gagawin mo. These are the do's. So these are the don'ts, these are the do's. And you might ask, Pastor, pakaamwak, umuna kakabsat, Bible. You have to read the Bible. As newborn babes, desire the sincere milk of the Word. So ngay daydayaw ko ti apo ni Ma'am Filipinas Coli Flores, Ma'am, dita US. Kat na-share kanyak ni engineer nga dinamag yu ken kuana, interesado kay nga gumatang ti Bible. Praise God, Ma'am. Tanupod nung ay mawat ka kini Apo Jesus, kat naisalakan kan, kat amom nga adabiyag mo nga agnanayon, awan ka pa'y langit kem habang agbibiyag ka, magnakan ka day baro nga biyag nga inted ti Diyos ken ka. The resurrected life. And the only way you can know the righteous life is through the Word of God. Meditate. Amen? Kat babanti pa nag-meditate mo ti sa uti Apo, makitam ti biyag mo sumayaat. Agbaling ka nga natakneng, agbaling ka nga nanakam, napimpintas ti panagawat mo't panagbiyak. Blessing ito mga kapatid. Di old life mo, kat pasakit ti itod na king ka makadadaal king ka Ngam deti new life ita kakabsat ka talaga nga blessing. Blessing upon blessing.
Ano ka na sa nga ang problema, ano ka na sa nga awan troubles kakabsat, ngem DJ blessing at the peace ken ka, at the wisdom, nga makipagpagnaka iti Apo, kada ito'y baro nga biyag kakabsat, awang pangisukatam nga uray anya, nga nataer na dayaw, nga naindagaan na banag dayjay. See that? And another thing that you can learn from that is through the Lord Jesus Christ, ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Follow His example. Follow His steps. No kasano isuna, surutan tayo. Iso nga datayo kat Christians followers of Jesus, disciples of the Lord Jesus Christ. Now, idi March, supposed to be, mapangkam ko madya Israel kakabsat. Aya, we were supposed to be with a group tour to Israel. Napurnada gapo ka dito COVID-19. Kat adayong pakita ti Apo kanya kakabsat, and listen to this. Kat kunak nakastan, we may not walk where Jesus walked, but we can walk how Jesus walked. We may not walk where Jesus walked, but we can walk how Jesus walked. Hangtay man nga makapan, kaday di nagnaan ni Apo Jesus, iti Israel, nga mabalin tayo nga tuladen, dagiti wagas ken estilo na iti panagbiag na. Iso nga kakabsat, dayta ti goal ti Apo kada tayo, nga tuladen tayo ni Apo Jesus, nga dayta kakabsat nga galad, itunda na king ka iti na isang sangayan nga ragsak, na isang sangayan nga purpose, napakadami po. You have no idea of all the blessings and greatness in stored if you walk this way. Nga ibilang mo ti sarili mo nga you are dead in that kind of life and you are now alive. So because of the resurrection of Jesus Christ, it showed us the path of sanctification. Amen? Another example ko ta, the baby. O, kita nyo ta baby kakabsat, ayan. Di ba ti ubing, no mga 2, 3, or 1, depende kakabsat, no kasunod pa nang isanay mo. But at that time nga, ipusing mon. Because agus usar iso na ti battle feeding. Ayan, battle feeding ang binibigay mo sa kanya. So ipusing mon, meaning to say, nagredwar isunan kadayjay nga kasasaan. Kat mangrugi isunan kadayjay nga kasasaan. Di ba? Kat anat makunam di ubing nga 10 years old din kakabsat kat ni battle feeding pelang. Kastamot digitay Kristiyano, nga ibagana nga nasabon, inawat na ni Kristo, ngem, hanapay kakabsat, nga inaktuaran, nga ibilang ti sarili na nga the old has gone and the new has come. Wala pa siyang wala pang spiritual progress. So nga kakabsat, di panagungar ni Kristo, ipagpakita kada tayo, they path of sanctification. Now let me give to you the last. Not only that the resurrection of Christ gave us the proof of justification, the path of sanctification, but lastly, the blessing is our future. Oh, the future. Dahil iti kakabsat, ti may nga naka-alaling gagat ti adu nga tattao kan nakadadanag kakabsat. Well, in reality, there are many realities kakabsat in the future nga talaga nga practically kakabsat kate, mapapaisip ka na lang eh. Di ba? Mapapatulala ka na lang eh. Tapos mapapapray ka na lang at sasabihin mo, Lord, I don't know tomorrow, but I know you hold my hand. But let me show to you that no matter what happens, kakabsat, dahil iti sigurado nga mapasamak. Number 3, the prospect of our glorification. The prospect of our glorification. Ano ipagpakita na dahil iti kakabsat? Nga iti masangwanan nga aldaw kakabsat, dahil ito'y biyag tayo, detoy agdama kakabsat nga kasla estilo ti panagbiag ta ita kakabsat malpasto detoy. It will be over and it will be a new dimension. It will be a new situation of life kakabsat. How will that happen, pastor? Babaen kadayjay resurrection. Because Jesus resurrected, we will also resurrect. Kat kadaytoy nga panagungar tay tumet kakabsat, something will happen. And this thing that will happen is, wow! Daytoy kakabsat, iti nakamay-mayat kakabsat, ngan antisiparan tayo nga anak iti Apo. Now, you have to remember that in the resurrection, dua nga events daytoy. The first resurrection, ket panagungar dagiti na isalakan. Dagiti imawat ken Apo Jesus. At the 1 Thessalonians chapter 4, ket kunana, the dead in Christ shall rise first. Dito nga event, iso di makungkuna nga rapture. Oo. No umay to dito rapture sumaruno, umay ni Antichrist. Iso nga, dito mapaspasamak ti lubong ita,
Kadating anak ti Apo, ti interpretation tayo kadeti kakabsat, kat no umay ti Apo, mabaling nga digitoy, kat wagasan kakabsat ni Satanas, tapno may preparen kakabsat, ti panagtao din ni Antikristo. Ngem sakbay nga umay ni Antichrist to unify the world, one world government, one world currency. Before nga umay ni Antichrist, umay ti rapture. Kat day ti rapture, nukas bilang natay-tay to kakabsat, at that point, kat inawat tayo ni Kristo ita, agongar tayo. We shall resurrect. Dayjay mo't second resurrection at dayjay Revelations 20 dayjay. Daytoy tumot ti panagungar dagiti haan nga save. Isu nga no rapture, hanga aming nga datakampusan to bumangon. Digiti ilang save. Digiti han na save, hampelang agungar. Iyuray dayjay second event of resurrection, the resurrection of the unsaved. Tapnon ijay maukumda, kat ipakita ti Diyos, nga uri adot aramid da nga nasayaat, hanga isu iti maka-justify kanyada, kat ijay ton kakabsat nga maitapwak da sa jay impyerno. Now, kada tayo nga saved, ti blessing na dito panagungar tayo kakabsat. The Bible says in 1 Corinthians 15, we shall all be changed. Which means, nga dayjay soul tayo kakabsat, kan dito bagi tayo kakabsat, kat agmerge once again. Well, pastor, nag-group santo na, dapunton, aya, wano tapok ton, pastor, awanton. There's nothing impossible with God. God can bring back all the elements, necessary elements again. Tapnog por mga bagi. But this is the difference. Kasi kung ano ti Bible, we shall all be changed. Tinang mapasamak dito kakabsat, same body pa rin. Kanya lang po, babaguhin ng Diyos yung element ng katawan. Kasi kung ano ti Bible, flesh and blood cannot inherit heaven. Meaning to say, dito lasag, kandara, hana mabalin ti makastruk di langit. So dito bagi tayo, God has to change its element kakabsat. Tapnon ti kasta, makastruk isuna sa di langit. Did you see that? Kat dito iti blessing na dito nga comfort ita kakabsat. Which means, nga itat na kakabsat, dito iti bagi tayo, aya, nga earthly, nga dati nature na nga naindagaan, kat baliwan to ti Apo, tapnon ti nature na kakabsat, heavenly. Anot difference na? Deti earthly body tayo kakabsat, kat corruptible. Aya, agrup sa. Deti earthly body tayo, ag-fade, ag mapukaw, di ba? No lumakay kang kat, ag kuribet-bet, kan ado nga saksakit, di ngamin kakabsat. Kan deti nga bagi tayo kakabsat, kat ada nature tayo ka, deti na indagaan, pailaan kakabsat, nga agbasol. Nga digito nga basbasol kakabsat na indagaan kat isuda ti mang vex uno mang tedsen na ay iti spirit tayo nga kas anak ti Apo di ngamin kakabsat aya like deti spirit DJ nature tayo nga napalangguad pride anapay fear mabaling nga dadigite pagdandanagan tayo anapay worrying anapay kakabsat wrath, bitterness, hatred, digite, adu kakabsat nga bambanag, is issue, nga digito'y kakabsat kat permi nga isut mang down kanya tayo, isut mang imamag, isut mang garangugong kada tayo. So amin digito'y kakabsat, maukas dayjay. Same body, but it will be given a heavenly nature. It will be given a heavenly glorified nature, kakabsat. So that when we get to heaven, awan to jay pride kanya tayon. Awanton ti hatred kanya tayo. Awanton ti bitterness kanya tayo. Awanton di kiti banbanag. Nga agdama kakabsat nga. That is spirit tayo. Permi nga kunana. 2 Corinthians 5. We groan kunana. Apay nga we groan. Nga min kakabsat. DJ, spirit nga da kadata ita nga inted ti Apo. Han na compatible kadeti. Han na compatiblean. Kadeti agdama nga earthly life tayo. Deti earthly body tayo kabsat. Deti nature na. It's not compatible anymore. Kalati arig na nuubing, basit kakabsat, DJ sapatos na, nabasitan na, dimakal disaka na, nabasitan na, dikad nailutan na, kakabsat kat, no ipagnana nga kasta kat dete, nasakit, kat kasla kasta ti panagrit nata ita. Nga kas Kristiyano, napintas di tarigagay tayo, napintas si panggap tayo, umanamong tayo kanapo Diyos, umanamong tayo di pagayatan ti Apo, ngamte ko na ni Pablo, te kayat ko nga obra, jak ba obra, te jak kayat ko obra, isumot mo obra. Why? Because of the nature of our earthly body. Nakita yung kakabsat. So nga di spirit tayo, we grown ko na. Kaya nga sawan, DJ, kaanong to nga nga, may suot ko dayjay. Kalati arig na kakabsat, no nailutam ti sapatos mo. Kat ko na
relative mo di abroad ko na, brother, iyuray mo, sumangpot, dete Jordan nga sapatos mong kat apo, padpadaanam, kaslakas tatay mo, DJ ti makuna nga, prospect of glorification. Padpadaanan tayo. So ang kakabsat, kadeti rabaw iti daga, ti goal tayo, di kat saan nga ti makikompetisyon ti nainlubungan. Hindi po yun yung ating pinakahangarin ng buhay. Kundi ang hangarin natin, ma-please natin ang Panginoon, mapaglingkuran natin ng Diyos, makapagbiag tayo day, baro nga panagbiag kakabsat kat. What we need to do, mortify your flesh. Meaning to say, kakabsat, isubjum, i-overcome mo. Hamo ipalubos nga, digitoy nga basol, pungtot, gura, pait, sakit tinaken, danag, hamo ipalubos nga, digitoy kat, isuda ti agturay, wano mang control ti biyag mo. You have to subdue it. You have to consider it dead. I'm done with that. Kat sursurwom ti agbiag nga kas Kristiyano, agkararag ka, agbasa ka ti Biblia, kanayunom ti gimong, tunuyam kakabsat, deto biyag nga na espirituan. As you look forward, kadeto ito makungkuna nga glorified body. So nga kakabsat, madaydayaw itiyapo. Di gito itikit kitante nga Kristiyano kakabsat. Umuna, di pa naka-justify tayo, na-save tayo. May kadwa, di sanctification, baro nga panagbiag tayo ita. May katlo, di jay kitkitaan tayo kakabsat nga panaka-glorify, panaka-change to, deto tabernacle, deto bagi tayo kakabsat. This is all because of the resurrection of Jesus Christ. So nga kas anak tiyapo kakabsat, agpatpatuloy tayo. Amen? Hantay mo upay, hantay ma discourage. Well, umay ti panagdanag, yes. Ngem, kumamang ka ti apo. Hamoy tulok nga digitoy, controlled na ka. Let the Spirit of God control you. Let the Word of God comfort you, mga kapatid. And let God put His comfort in your heart. Ti apo, kakabsat kat, liwliwaon na ka, mariknam ti presensya na, kakabsat, walk with God. Amen? To God be the glory. I hope nga kadeti message kakabsat itatang malem ket adamot iti adati na adalyo, and I hope you were comforted and you were challenged. Amen? Ket no hangkape nga naisalakan ti deti nga gundawa, if you are not yet sure of your salvation, digiti nga bambanag ket hangko maawatan digitoy awampay kanyak babaling ako nam ti uneg mo. This is the time you need to get saved. You need to accept the gospel. You need to accept Jesus Christ as your Savior. Amirisem nga managbasol ka. May karika nga maukom ken madusa. Ngem ni Kristo na tay na itabon ket nagungar tapnon ti kastan. No awatem isuna madismiss te kasom sa langit. Ket awanton ti bayadam nga panakuukom na isalakan kanton gapu ta inawat mo ni Kristo. Dahito nga gundaway gayem, first time mo ti agbuya ditoy, ket awampay namnamam. This is the time that you can have the hope of eternal life, the hope of salvation, the lively hope. Would you pray with me? Magipagkararag ka kanyak, agdumog ka, kidem ka, surutom deti nga kararag. Apo Jesus, agyamanak, tinaindaklan nga sagot mo, biyag ngagnanayon, nga si kaapo, natay ijay krus, na itanem ken nagungar, tapnon bayadam, dagiti dusa iti basol mi, kerin karim, nga dagiti mamati ken ka, saan na mapukaw, no di kita dabiyag na ngagnanayon. Itangaal daw, kayat kung akupikupan, day tanga inanama, nga daken ka Apo Jesus. Today, April 12, 2020, I accept you, Lord Jesus, as my personal Savior. Thank you, Lord, for the gift of eternal life. Amen. Oh, gayem, congratulations. No inawat mo ni Apo Jesus, itangaal daw, lo katamta Bibliam ta John 3:16 no the Bible mo. Ket isurat mo jay ti pet sa ita, jay mismo nga bersikulo, April 12, 2020 ket kunam itangaal daw, deti John 3:16 ket naklamarkon iti biag ko. Nga kunana jay amin na mamati saan na mapukaw no diket adabiyag na nga agnanayon. Let us know na nakipagkararag ka. Ket inawat mo ni Apo Jesus, ipamutanagan mo dito comment section. We will rejoice with you because heaven rejoices that you have accepted Jesus Christ today. Amen? So madaydayo ti Apo kakabsat. Amen? Now, numampay adu dagiti uncertainties ti panagbiag, adulatad adati talged nga tingtinglen tayo kakabsat iti Apo. Amen? So let us sing that song, Blessed Assurance, as we give our offerings. Okay? We will sing that song, Blessed Assurance, Jesus is mine.
Manalangin tayo, dawating agkararag tayo. Apo Diyos, thank you so much. Iti naaramidam, babaen, ti panakaikasaba, iti mensahe, ti panakaisalakan. Giyaman kami kadagiti imawat, kan naisalakan itang agundaway, and even as we give our offerings, bendisyonam Apo, dayto iti agtultuloy, nga panakaaramat na, ti pakaidayawam, kan iti trabahom Apo Diyos. Bless as we sing, in Jesus' name, Amen. First na, wag tinamnama, anasan Gloria ti Dios anaing gasata, itten at tawid asalaka, Espiritu na mangipas ka. Daytoy salita at kantaan, Jesus kaskas dit kararagan. Daytoy salita at kantaan, Jesus kaskas din karara. Second verse. Naan-anay tulog ken ransan, buyog di parmata kamang kaya, Angheles gaput langit yegdan, ayat ti Diyos sa wengti koron. Daytoy sarita at kantaan, Jesus kaskas din kararagan. Daytoy sarita at kantaan, Jesus kaskas din kararagan. Third verse. Amin na simpa natulukan, ken Kristo't yan, Amen, siraragsan, agurugay si kikitaan, di gloria na taknutay, Amen. Daytoy salita at kantaan, Jesus kaskas din kararagan. Daytoy salita at kantaan, Jesus kaskas din kararagan. Praise the Lord. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Thank you so much for tuning in today. Kaya ti Apo magbendisyon kadating sa ngapada. God bless you.